Kajing pilihan kitab Exodus kalian nang bakat kandai gerkat kemeningkam hidup ar kandai hidup katway kan riu hidup ar pau. Hau benai betamai balai hadian bagi pa Israel kilami na ijem. Hakacahi kesengi kilapoi hari kenja Sinai. Bad enda kilami na repidem bad kilapoi hari kenja Sinai. Kila syong darah hari kenja dan cagi Israel kila syong darah hamar persya ulum. Dia utrai loong Moses hakmi ngan wan syapi lo berben kenang bagi pai ba kidup yo sngew habang ay keren bat pi bat ba kidup ngai dru ya pi barabor. Moses pat lai thu hau trai ki kitien jong pai ba. Dia utrai loong Moses kila chigi pai ba bat tupen kencang ki menta kasni bat la syai. Pa bikin sait ia lagi jain pong bat ki day ban long ki balakre hakasni kabalai namar hakasni kabalai try suan hiar halor lum Sinai habio i ki pai ba baro haga step jeng kasni balai la don perthat bat kalili barul o barben halor taulum bat kajing sawa kabajam jong katuroi hado bagi pai ba baro ki wan ki bahaga jakadara ki lakyo. Teu Moses sulai alami pai ba nagajaka dara bani kendo yau blay. Bat kilayeng hakajat jong ulum. Bat yau lum Sinai la sob da katadam. Namar ba utrai la hiar halo jong u hakading. Bat katadam kalakiu sejrom kum katadam jong kapajua ding. Bat ulum baro uway la kenyuk jur. Jika ba kajing sawa jong aturoi kanang jam nang jam. Moses la keren. Bat ublay la juba biu hau perthat. Tiu trial wan hiar halor lum Sinai. Kaliar jong ulum bat utrai la khot yu Moses sya kaliar utau lum. Kaktien jong utrai. Asam naga kitab u Daniel kalenong kabalai. Ini ro bat kentiu nam yami junam. Long balakar ku mi kutrai blai jong ki kepal jongi. Bat yo badai bani ro bat kentiu nam si junam. Bat long balakar ku ka kerteng badan buram bat bakhu jong mi. Bat ia kabadai bani ro bat kentiu nam si junam. Eni ro bat kentiu nam yami si junam. Long balakar ku mami haka tempel jong kaburam bakhu jong mi. Bat ia badai bani ro bat kentiu nam si junam. Eni ro bat kentiu nam yami si junam. Long balakar ku mami halor ka khet jong kahima jong mi. Bat ia badai bani ro bat kentiu nam si junam. Eni ro bat kentiu nam yami si junam. Long balakar ku mami ubasyong halor ki kerubim bat bapet ya ki jing jeliu bat yaw badai ban yaro ban kentiu nam si junam. Ini yaro bat kentiu nam yami si junam. Long balakar ku mami haka sahid beneng bat yaw badai ban ruai yaro ban pendon buram si junam. Ini yaro bat kentiu nam yami junam. Kajing pulian ang gospel bakut kat kumu Matthews kalendong bakat lai kirkat kabashipo do bakat nyaw. Kisan ran kilawan mereka kaliau Jisu balai makren haki daki parshi. Upat la jubab iki hapi la ai bancep e kajing maya jong kahima kabeneng henry amsyam la ai haki naba hautau badon endang aisu bat dup don pahu Henry nautau bom doni en shimno wat ia kabau don nakane katau ngasakren haki deki parshi namar ki pek Henry kim yo i ki sngew Henry kim sha skor lemne sngew thu kumta ka jingi thu pau isaya kala orlong tek haki pin ngap sa ngap Henry klem sngew thu pin pek sa pek Henry klem yo i lapen melani ka do not une upan lapan kelot yaki sko jengki lapan kap yaki khamat jengki yo makin yo i diki khamat jengki makin yo sngew diki sko jengki bat kin shempang diki do not jengki bat kin pai shanga bat ngan sapen ko yaki Henry suk ki khamat jengpi namar ba ki yo i bat ki sko jengpi namar ba ki yo sngew sishang ong api bon kinong ito lupa bat bon ki beri bahak kila anut banyo i kata kaba piyo i Henry Kim shem yo i bat banyo sngaw i kata kaba piyo sngaw Henry Kim shem yo sngaw. The gospel jong utray.